дар ҳақиқат дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва чин ки ин лаҳзаҳо ҳоло мебинед инҷо футболбозони мо дар наздикии мо тамрин мекунанд ва ин ҳам хеле хуш аст ки гузориши мо боз ҳам зебо мешавад ва тавре мебинед шумо инҷо дар ҳақиқат ҳамаи бозигарони мо дар майдон ҳастанд. тайёрияшон ончунон хуб аст, ончунон боварибахш аст ки танҳо мо бо мақсади ғалаба ба ин майдон омадаем ва агар ба варзишгоҳ таваҷҷӯҳ кунед, ин варзишгоҳи Абдулло бин Халифа аст ва ин варзишгоҳи аддуҳайл аст ки инҷо футболбозони дастаи Истиқлол бо ин даста дар ҳамин майдон вохӯрда буданд ва ин майдонро хуб медонанд. Аммо мухлисон қисми зиёдашон бо парчамҳои кишвари Чин ҳастанд. варзишгоҳ ҳамагӣ 10,000 мухлис мебарад, аммо пур намешавад. ин яқин аст. ин бозии қатар нест ки мисли дирӯз варзишгоҳи Лусайл пур бошад. дар бораи дигар суолое ки шумо ҳоло мегӯед, ҳайти дастаҳо ба дасти мо расидааст. мо ҳама футболбозони беҳтаринро мондем ва инҷо тарзе шумо хуб медонед Алишер Шукуров имрӯз дар майдон аст ва он Амирбек Ҷорабоев лате ки бардошта буд то ҳанӯз сиҳат нашудааст ва нав Шегирд ҳам дар ин бора гуфт ки албатта таъсираш хоҳад расид, вале ҳамин бачаҳо ҷойивазкунӣ якдигар буда метавонанд. бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон шумораи зиёди мухлисон омаданд, вале дар ин ҷо дар Қатар 60 оилаи тоҷикистониён кор фаъолият мекунанд ва намояндаи асосияшон раиси ҷамъияти тоҷикони Қатар моро истиқбол кард, оғои Файзалӣ, ва мо аз ӯ сарафроз ҳастем ки ба мо кӯмак кард. Шаҳр ҳарчанд калон нест, аммо ҷои нав аст ва инҷо онҳо ҳам имрӯз омаданд ва барои онҳо билетҳо ё худ чиптаҳое ки мо мегӯем ҷудо карда шуданд ва онҳо дар як гӯша истоданд ва дар рафти ҷараёни ин мусобиқа шумо хоҳед дид ки чӣ гуна парчамҳои Тоҷикистон ҳам алвонҷ мехӯранд. дар ин бора ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки як нафар бозигари англист доштан, англистабори дастаи мунтахаби Чин. ӯ дар ҳайате ки ман ҳоло дидам он ҷо ҳузур надорад, аммо сармураббии ин даста Александр Янкович аз Сербия гуфт ки ҳар давре ки доварон аз кишвари Арабистони Саудӣ бошанд, барои онҳо душворӣ зиёде меояд ва хушбахтона аст ки имрӯз довари ин вохӯрӣ маҳз аз Арабистони Саудӣ аст. хуб норозигии худро аз он баён кард ки дар муқобили дастаи Чин ҳамон доварони кишвари Арабистони Саудӣ хуб ҳакамӣ намекунанд. инро ман намедонам, албатта ин бозии футбол аст, кори мо нест, вале мо умед мебандем ки имрӯз бо он дастае ки мо Гонконгро мағлуб кардем, вале чиниҳо аз ин даста бо ҳисоби 2-0 шикаст ёрданду мо 2-1 ғалаба кардем. пас маълум мешавад ки тайёрии футболбозони мо каме ҳам авлотар аст ва мо умеди калон дорем ки имрӯз комёб мешавем ва 3 имтиёзро ба даст меорем. шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати Брамисол сулфаро рафт, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад Брамисол. дар ҳақиқат натиҷаи 0-0 ба нафъи кор буд. танҳо ба кадом хотир? ба ҳамон хотире ки ҳамон голе ки мо аз дарвоза мо гирифтем бекор карда шуд. дигар мо дар ҳама нишондоди оморӣ дар назар дорам пешсаф будем ва мо 20 зарба ба сӯи дарвоза задем ки аз он 4 тоаш рост ба дарвоза рафт ва ҳариф 10 то ва 2 то дарвоза рост ба ҳамон чаҳорчӯбаи дарвоза буд. дар задани зарбаҳои кунҷи баробарӣ ҳаст, дар нигоҳдории тӯб бартарӣ бар ҷониби мо буд. танҳо як Алишер Ҷалилов метавонист ки дар ҳамин бозӣ 3 бор гол занад, аммо 3 маротиба гол зада натавонист. вале ба ин нигоҳ накарда каме ҳам бошад рӯҳияи Алишер шикаста аст. ман фикр мекунам ки то бозии дигар ҳатман ба худ хоҳад омад. Алишерҷон инак бозӣ бо ҳисоби мусовӣ ба анҷом расид, аммо мо имкониятҳои зиёд доштем. чӣ гуфтанӣ ҳастед? якумш ҳама табрик мекунам ба якум бозӣ. афсус ки рӯз бозия мо метавонем 3 имтиёз гирем. моментҳои бисёрро назадем, в том числе ман назадам бисёр моментҳоро. хай мо хостем задан, афсус нашуд. бубинед ки 20 зарба дар муқобили 10 зарбаи ҳариф, аммо шумо 3 имконияти 100% голзанӣ доштед. рост мегӯед, афсус нашуд.
برای شما در همون لحظه‌ای که اوج گل نزدید بعد که مساوی انجام فوتبال خود رو چگونه حس میکنید؟ شما خیلی دیدید که من خودم زیخم برای چی من اونجا نزدم. خیلی انشالله بازی دیگه داره. برای چی ممکن یکم بازی بود کم والنینه بود. نمیدونم. حتی ما امروز خیلی من تو زیاد داشتیم زدن دا. اصلا من میتونستم 3 تا زدن گل این بود. نشد دروازه‌بان خیلی خوب بازی کرد. خب به هر دروازه‌بان خوب بازی کرد. ما شما رو با این مساوی یک امتیاز تبریک میگیم. همه فوتبال بازی تاجیکستان رو و اکنون امیدواریم به بازی‌های آینده باید کار کنیم که فقط گل زنیم. انشالله بازی دیگه دا. ما вже یکم بازی کردیم بعد یکم بازی вже думаю میکنیم دویم بازی ما خیلی خوبتر بازی میکنیم. انشالله باوری کنم با کار خطی قطر کی بازی خوب کنیم. خب شما آواز این مخلصا شنیدید یا نه در اینجا در قطر تاجیکان زیادی هستند؟ خیلی زیاد هستن برای همه رحمت کلام میگم. ما در ویزم بازی داریم. چه سال میکنیم در وطن بازی داریم. رحمت کلام همه بالچکای مخلصان. سلامت باشه. وحدت جون مساوی بازی انجام یافت اما من فکر میکنم که برای شما برای او من دسته همین نتیجه مساوی قد معقول شد. برای چی؟ اول ما مینداریم خود را به مربیان دسته و به دکتران دسته میرسونیم که طول یک ماه برای ما خیلی تمرینای خوب و از این بر مثلا دکترها هرچی خوبی که داشتن برای ما صرف کردن و رحمت کلام به همشون و برای بازی باشه. من فکر میکنم این فکر شخصی من فکر شخصی خودمه که بازی فکر میکنم نباید مساوی میشد. بازی رو ما باید میبردیم. ما خیلی موقعیت‌های بسیار هم داشتیم و این که فوتبال است. خیلی انشالله باز حرکت میکنیم. 4 روز دیگه تمرین‌های خوب میکنیم و بازی خطر آماده میشیم. از 20 ضربه گل زدن ممکن است؟ همونو میگم بازی نباید مساوی میشد برای که ما خیلی بسیار شانس‌های بسیار هم که داشتیم و این که فوتبال است. انشالله با بازی قطر برای شما چی بینید دست است؟ اینا قطر که همه ما میدونیم که 4 سال پیش قهرمان آسیا بود و قطر هم خیلی تیم خوب است و ما انشالله 4 روز دیگه وقت داریم و مربیان ما جای نزدیکی خطر رو همه رو به ما می‌آموزند و ما باشد آمادگی خود رو می‌بینیم. انشالله برنده بازی خوب نشان میدیم. تشکر. خط دفاعی ما بسیار زیبا بازی کرد. خوب ما اینجا احساس کردیم امیربک نمیرسد و چند حالتی هم بود که باعث تشویش هم بود که کمی از بازیکنان ما نتوانستند همون در وقتش پرتاب‌های خود رو انجام دهند. ضربه ها رو شما دیدید. امادالله کمالوف دو ضربه زد که بیرون از دروازه رفت و همین گونه ضربه ها بسیار بودند. همه ضربه زد. ولی من فکر میکنم که در بازی دیگر با قطر اگر همین گونه بازی کنیم قطر هم اونقدر پرقوت نبود در مقابل لبنان. I think we are all happy and I think also China can be happy. Maybe the Team China thing, maybe Team China will be winning. Yeah, maybe China was believing in that win, but this is also football. In football you must first play your game and I think China was also in the preparation and in the front of these games, how I can say that, there was a little in a situation coming under pressure. We was coming in this situation that we want to make the first sensation. For us the sensation is sure to get the point, but we was thinking for more also. من همه قدر می‌دونم که اینجا سرمربی است، سرمربی جوابگوی همه کارو هست، اما اینجا من می‌بینم شریف نظرف هم اینجا اومدن برای این بازی رو دیدن. اینجا باز خبیر دولتوف، انور میرزویف هم اینجا بودن. آنها همین سوال شما رو به من دادن. من گفتم من متخصص نیستم و از این خاطر نمیتونم بگویم. شاید شاگرد میخواست در آخرین لحظه ها شهرام سمیف رو برآورد و گل زند، اما ببینید شهرام کارت زرد گرفت اما نتوانست که یگان ضربه خوبی هم به دروازه به سوی دروازه زده باشد. Сергей Назарович, понравилась ваша вам игра? Ну, в принципе, можно сказать, что удачно сыграли, но, конечно, хотелось бы... Была возможность, честно говоря, обыграть их. Но ничейный результат тоже хороший результат для нас. Надо выигрывать Иван и с 4 очками выходить дальше. А шансы есть у нас? Шансы у всех есть. Надежда умирает всегда последней. Будем стараться, и я уверен, что
Мы выйдем с этой группы. Видим? Да. Спасибо вам.